thum somli point khat kilohertz gya som gya le ni le FM megahertz dale thum poenga panong ki pangkha paite program ahi tuni Thuthak Lakkhawm Simna le T.Nengkhopau Pupa La Ngaihkhiakna ine dingu tun amasapenin T.Nengkhopau Lawmte apan ton la ingai dingu All India Radio Info Christy Mawibiaksang Thuthak Lakkhawm asim Meghalaya Solkalin Guwahati Gamgia Omriboy District COVID-19 kithe dalding vena in lockdown poang Chief Minister Conrad K Sangma insanin Guwahati Gamgia Birnihat Zorabat le Khanapara tan lockdown poanga state khalekhat kikom to analeng kham Meghalaya positive case somnga lekhat telaka tulelin active case gyat oma ni somli leni te damtain khatin sina to akhe BSF personnel thumle armed personnel te ahong positive wapanin Meghalaya case hongpung hidanin sui khya khia Utsibangkom kala Deputy Chief Minister Preston Tinsongin State Solkalin Polpi Solkal kyanga Ministry of Home Affairs tungtonin COVID-19 Beng Matan Central Armed Police Force Beng Asem Tele Central Government Noya Sem Tute Transfer and Posting Call Support Din Nget Na Bol Nagaland Solkalin Lockdown July ni Somnanga Tanahi Saudin Tutan Nala Chief Minister Nephew Rio in Thuthak Sai Tute Kyanga again na a Hei Tutan Na Pen State Cabinet Lak Ahiji a Agam Kinaipi State Asama COVID-19 case pung Hadwat Zaka Kivena Dana Lak Ahidan Leng Hilchian Nagaland Pumpia Zui Ding Le Ding Dan Zak Sak Hipa Ta Ding a Apaita Jun ni Soma Biak Namun Te Hon Ding Chile Jun ni Som ni a local taxi te le auto rickshaw te Tai Sak Ding Chi te lockdown hi Sautan Zat The Hiding he Nagaland a COVID-19 positive case Zalile Somnga Lekhat Phata a Haiti Laka Zana Tunseng Quarantine Center a case Somnasagi te Kisimtel he Zan kya in case thak somthum le sagi ombe a Adam Swa li akibe lapto kitonin aveka Adam Swa za somguk legiat phata a tulela active case zani somgya le thum hi a avekun asymptomatic he Mizoram mi piten tunin Mizo Peace Accord sign ni champha asom thum le li na lomu Yai Peace Accord a hi le apaita kum sang khat zakwa somgya laguk
June nisom thuma Union Government le Underground Mizo National Front MNFT ki kala kaya hi a yai ni thegi ge na ding in state solkalin public holiday puang hi. Union Minister for Atomic Energy and Space Dr. Jitendra Singh in India adinga amasapen Human Space Mission Gaganyaan kichi khakyak ding tupa ompen COVID pandemic zaka khol sakhetwan lawin tupdan taka kha hi ve ding a kisakhol naling paihoi to zel a hi dan mi pi te the din puang. Dr. Singh in again be na a Russia astronaut li te training khol sakphotin oma himale so job sakhenon pa ta ding a hi dan leng gen be. All India Radio Expert Speak Kichi Series COVID-19 tungtanga medical expert te to holimna dungzui in AIMS psychiatry professor Dr. Nan Kumar in mipite ina kikhum a sungkwan te to hunjat khom ding le yoga hi ding in hila resident infectious diseases apan Dr. Anvita Agarwal in poimo nga ilawa omlo ding le in sungma ma kikhum ding in mipite theisak. Union Territory of Jammu and Kashmir to Sinkarin South Kashmir Anantnag District Sunga Wagama Beach Behara Muna Gamnoi mi te to security force taken ok to in Gamnoi mi ni in sina to ko he police to swag dung zoin Wagama Muna Gamnoi mi ahi dan thutut nga ahi nungin Anantnag Police Army le CRPF 10 amun kin velwa search operation bolu hidan again in Thuthak kinzo bel nga khilel ahi dan taklang. So kalin India sung state sung le mi pi te bizok sem na ding chi in khale khat kipum khat na thune na ini teu susethei thil te apan swatang na ding in mobile app som nga le kwa te ban bola hiain gam sung thu palam pot ding dal ahi chi in electronics and IT ministry in Thuswa. Bena apps te laka TikTok, Hello le WeChat te til khahi. Prime Minister Narendra Modi in tuni ni talam dagli in thugena ne ding. Prime Minister Office apa tweet ki boldung zo in unlock 2 guideline Home Ministry in apon dung zo in hitsibang thugen na som ahi chi. COVID-19 pandemic nung tunia athugen ten aguk ve na hidinga apaita me ni somlani in thugena anane a apaita pathiani a man ki baat huna Prime Minister in mi pite kya nga tu hongom ding unlock face a pilwang taka ding le kivin khol ding ahi dan gen he tunia dinga Thuthak Lakkhawm isim the hiai ting ahi ihun lai tenga T.Nengkhopau Lawmte apan Pupa La Ngaihkhiakna aban banin ine dingu
Nay
phê phong xoan khi thở kêu cả tàu tiêu bia tôi luôn mà nong cả tàu tiêu bia tôi luôn mà nong đầu lại còn bằng nang đi ta là phê phong xoan khi thở kêu cả tàu tiêu bia tôi luôn mà nong tunia dinga ti T.Nengkhopau Lawmte pan Pupa La Ngaihkhiakna ting ahita All India Radio Info Singchang Thuthak Lakkhawm Simna na ong pana le limda biaglu na pan latwa le nga ina ine dingu tuni taglam dali le minute som le gin to kitonin ihunu adeita munsia paite program ngai ting ting omnom le mangpha